Engvangin nge Russia in Ukraine Beih. Kan shia trep angin Russia chuan aram thenawm Ukraine chu asipai chakna mangin abei chiam maya indona chuakin mitam takin nunna hlutak an chan to a anla chan bel zel don ni poin alang Vladimir Putin hian engwanga bei tamai nge ni history atangin bultran I han tum don te ang USSR kan ti mai Union of Soviet Socialist Republics khakan shachek ome kum sanga jakwa somni pani a Russian Revolution in Tsar Nicholas II lalna apai thak atanga rondin chan ni in Europe khochak lam nam sang republics sompanga lai mai intel khom ania party pakhat din chan na state ni in Communist Party of the Soviet Union rorel na hnuaya omin rorel na khopui chu Moscow tuna Russia khopui ni zuizel hi ani ahun laia Khawvelin ram lian ber ni in azaw zong hi square mile 8.6 million chuang ania khothlang lama Baltic Sea atanga khochak lama Pacific Ocean thleng a huamani USSR hnuaya ram omthin tuna independent countries ni ta te chu Russia, Ukraine, Georgia, Belarus, Uzbekistan, Armenia, Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Turkmenistan, Tajikistan, Latvia, Estonia le Lithuania te ania kumsanga jakwa somko pakhata Cold War alo topa USSR ake chiat khan hengram te hian independence ron nei chawin manin ro anin rel chhochana Soviet Union hun lai khan Russia le Ukraine te hi republic lian le chakzual pani te anni anmi le sa te anin ompolin culture le tradition a po anin nai hlea Ukraine rama hian Russia tong mang tam tak an la om ani abikin eastern Ukraine Donbas region ami te phei hi chu an la Russian mani khatia Soviet Union alo ke chiata independent state an lo ni ve khan USSR ral thuam thaber ber chu Ukraine kuta aumta Khawvela nuclear ral thuam che khom tamber pathum na chu Ukraine a hian a omani maseheng ral thuam man theina thu nei na a secret code te chu Russia kuta aum tlat thung sia ti chuan kumsa ka chakwa somkua pali khan Khawvela nuclear ral thuam nei tha ramten Budapest memorandum an sign ta heta hian Ukraine chuan a nuclear ral thuam kol te chu Russia hne na hlan let le in chuti rual chuan heng ram Ukraine Belarus le Kazakhstan te ram ri le unpolitical independence te chu Russia hian engtikong ma in ati boy lawang ti in Russia chu a in tiam bok ani chu Budapest memorandum chu Putin a hian abo chia ani ti in Khawvel chuan adem mek reng ani Ukraine president masa Viktor Yanukovych kha Russia ram lam hoide urui mai ania kum sang ni som pathum khan European Union trade deal chu assign du lova hei hi Ukrainian mi puite chuan an holheya nasatakin an protest ani kum sang ni som pali khan a office atangin an nor chuaka Russia rama Atlantic tang nge ani hemi chung changa hian Ukraine ram pumpui chu ain lungrual vek haulova abikin aram khochak lam Russia tong mang tamna Donbas lam te chuan an president hi an chan vm thung si ani ti chuan sarkar tharlo piangin chu sarkar chuan khothlang lam a hoita a European Union le NATO zom du na te hial alo omta tin khothlang lam ram te hian zom turin an lo hel vereng boka Russia chu an ma ani lam hoitu ber president aum to tak lawa chuan alungoi lo hlea phubalak nan Ukraine rama betsa CRIMEA peninsula chu a hne chuta a CRIMEA hi Ukrainian independence amu ma atanga Ukraine republics nuai omto ni in independence an mu nuwa special autonomy pek an nge ani kumsang ni sompalia president Viktor Yanukovych du lo nalantir ani nu khan CRIMEA a Russia sipai ta chuan sarkar office te lu chuin thuneina an chuta ani heta tang hian boruak atang chhozela awm zia ber chu Russia hian Ukrainian European Union le NATO azom hi a hlau hle tina ani ti chuan Ukraine ram chak lambial Donbas region a Donetsk le Luhansk a Ukraine atanga in lak shandu po helpol te chu puiru in Ukraine military te chu abei tir chanta a Ukraine le khothlang lam ram te chuan Russia sarkar chuan heng laia help te hi a puiru ani ti in an soi sela ma se hi Putin hian a phatlat thung ani kumsang ni sompali July ni som pasari a Malaysia Airlines flight 17 ka thak ani khan
helai hmuna helpol pakhatten Russia in missile and pek manga ka thla ka ni ti finfi ania hei po hi Russia chuan ala phatlat reng ani Ukraine sarkar chuan henglai helte hi tukzal tumin beipui athak le a mase Russia sipaiten anlo puitat boxia wangin til aboi chhozela Russia sarkar le Ukraine anin bia khotlang lamram anin rol boka Minsk agreements chu kumsang ni som pali khan zia ania omzia aom vaklova anu kum sang ni som panga kum tirlama Minsk agreement chu zia le ania hei hian inka haite indona amitang prisoners of war chuate indona man rual la kirte Donbas region amite mani in rail bol na siam saktele state border control Ukraine sarkar kuta da let lete ahuama amai ro chu inka le boina te chu hanneb de uma se are tak tak chuang lova Minsk thutluk na hi zomfam kim ani lo ve ve ani kan soi to angin Donbas region a hian Russian tong mang an latam ema Ukraine atanga in lak shan du helpol chaktak an oma chu Russian military ten an backup tlat bok ani aum zia ber chu helai ram hi Russia hian a thei topin lakle atum ani ber mai independence an ngiata mupui vote an thak tira tichuan Donetsk People's Republic le Luhansk People's Republic ti in independence puan anita Russia in ansipai an ron tirlut ngua Ukraine ramri tepa anda zela hei hi Ukraine sarkar le khothlang lamram ten an ngai mo lea mase Putin achuan Ukraine run atum lo thu ala soi renga henglaya mi puite ven himna tan special military operation atir mai ani atitlat ani tin soi zelin Ukraine chu ramshan tak tak ani lewa an ram zong hi Russia ta hluivek ani ala ti trang bok chumi pi alama Putin achuan Ukraine ram president Vladimir Zelensky chu Donbas region am mi puitelaka nun rong taka puin pro-Nazi ani tin apu le thlau thung Ukraine atanga in lak shantum separatist region anti maite independence puan chu Putin achuan February ni somni pakhat khan apom pui thu asoi ta boka tichuan Ukraine chu helai hmun atanga ansipaite la chuak turin atizui boka chuti rualin khothlang lamten antong thlamuan le an fui phur mek President Vladimir Zelensky chu adoi du bi khau lo maya engpo thlengse trantu le chantu nei thadona ain hriat awangin Putin a vawzam mai maya omchu atum bi khau lo February somni pania Putinan Minsk agreements aom to lova abo chema satu chu Ukraine ani ti in asoi le a tichuan February somni pali atangin Russia chuan Ukraine a beita ani atoi zong in Russia hian Ukraine hi atanei ema Soviet Union noya in zom taka lom ho to ani na chu chom nuna Russia chak zok siam tura in zom na ti nge tel hi adua chuti line Ukraine ro chuan khothlang lam a hoitel tela North Atlantic Treaty Organization NATO hial zom aduta hei hi Putin hian apai dai theilo ani ber mai Russia ram ti lawa Europe ram lian ber mai Ukraine ram chu khothlang lam ram telaka chan a hlau luata tharumin abeta vak mai ani bere